Crne Gore. Izvolite, profesorka. Zahvaljujem se na prilici da kažem nešto o programu Dveri i nečemu što je praktično avangarda u odnosu na realnu politiku vlasti za koju smo čuli i za odnose prema Srbima u rasejanju i Srbima koji su u regionu, a rođeni su na teritoriji na kojoj sada žive. Takođe, pomenula bih još jedan interesantan podatak koji ilustruje odnos države prema Srbima i u rasejanju u regionu i prema onima koji iz drugih zemalja dolaze u Srbiju da ulažu. Godišnji iznos plaćanja, odnosno onoga što se kroz doznake šalje u Srbiju je 8% budžeta Srbije. Dakle, toliko ulažu Srbi iz rasejanja u državu Srbiju i to je značajan novac od koga živi budžet. S druge strane, samo u prošloj godini Srbije je 9% svog budžeta dala za strane investicije. Samo ću to na ovu temu, a ja ću se vratiti sada odnosu naše politike prema regionalnim integracijama i ideju o takozvanom srpskom mini Šengenu, koji vidimo kao jednu vrstu realne politike, a ne utopije, jer ne zaboravite da progres jeste ostvarivanje niza utopija. Ovo nije utopija, ovo je zaista na ekonomskim, na političkim i na svim drugim temeljima zasnovana ideja koja treba da nas pomeri od ovih štetnih i anacionalnih ideja koje ova vlada i ova vlast već 8 godina sprovodi nasuprot srpskom, nacionalnom, ekonomskom i svakom drugom interesu. Jer zbog čega mi ovo tvrdimo i zbog čega se zalažemo za srpski mini Šengen, umesto ideje o malom Šengenu, za koju smatramo da je izdaja nacionalnog interesa i da je protivna svakom interesu Srbije i srpskog naroda. Najpre, ono što želim da kažem je da svi događaji poslednjih godina jasno govore da ni jedna zemlja od zemalja takozvanog Zapadnog Balkana se Evropskoj uniji neće priključiti na dugi niz godina. To je zbog toga što se sistemi ovih zemalja menjaju jako sporo, a čak i kad bi se oni menjali drugačije, kada ovolike korupcije, autokratije, antidemokratije na ovim prostorima ne bi bilo, pitanje je da li bi se to desilo, jer nikakve garancije za članstvo u Evropskoj uniji nema. Od 27 poglavlja koliko sadrži Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, za toliko poglavlja će i kada bi odluka da mi uđemo, koja je praktično ispred nas i ne znamo kada će to biti i kada će se ostvariti, o svakoj od tih poglavlja bi trebalo da glasa parlament svake od zemalja članica Evropske unije. To je procedura. Napravite procenu koliko je to moguće. A kada bi garancije i bilo, pitanje je hoće li Evropske unije tada uopšte i biti. Tako da kriza evrointegracionih procesa je trostruka kriza. Ona je kriza Evrope i njenih problema, ali je i kriza samog procesa pristupanja zemalja takozvanog Zapadnog Balkana, a takođe svojim velikim delom ona jeste i kriza Srbije, stepena demokratije koja u njoj vlada, bolje reći, ne postoji i koja sve više udaljava Srbiju od takozvanog evropskog puta koji je prozivan putem bez alternative. Pandemija naravno doprinosi još i više problematici ulaska projektovanog u Evropsku uniju, koji je očigledno pravljen samo kao politički, a ne kao realan projekat. Alternativa ovoj krizi je pronađena negde septembra prošle godine, kada je kraj praktično evrointegracionih procesa označila izjava Makrona da se evrointegracije nalaze u svojoj moždanoj smrti i da je praktično taj proces zaustavljen. Tako da je onda plasirana jedna alternativna ideja o takozvanom malom Šengenu, gde su trebale u početnoj ideji da se nađu Srbija, Severna Makedonija i Albanija, da bi se ta ideja nakon godinu dana finalizirala nečim što se zove Vašingtonski sporazum i gde je ovim zemljama pridodata i teritorija nepostojeće države Kosovo, koju sve te zemlje nazivaju Republikom Kosovo, i praktično se na taj način, nakon ovog sporazuma, čiju mi pravnu prirodu i ne znamo i još mnogo je detalja koji su vrlo sporni u vezi ovog sporazuma, praktično je ovaj sporazum učinio javnom jednu do tada
pritajenu ideju da je mini Schengen zapravo istorijski prethodnik velike Albanije. Ne samo da je ovaj sporazum, kažem, začinjen mnogim delikatnim komentarima, poput onoga koji je dala gospođa Zaharov i takođe Vašarskoj lakrdi sa ključevima Bele kuće i tako dalje, sve ono što je ovoj vlasti tako blisko, već je ona zaista jedan odlučan korak u priznavanju nezavisne države Kosovo i očigledno je da ova vlast u tome igra aktivnu ulogu. Takođe, uporedit ću ovu ideju mini Schengena i sa jednom izjavom jednog velikog Srbina, našeg profesora Miroslava Jovanovića, inače prijatelja našeg pokreta, koji kaže da je ideja o mini Schengenu bi se mogla ilustrovati kao pričom o mladom, lepog momku kome je obećano da će se bogato oženiti za bogatu udavaču, ali da treba da promeni boju očiju, da se ofarba, da nauči strane jezike i tako dalje, a da mu je nakon toga, kada je to sve uradio, zapravo ponuđena devojčina baba iz staračkog doma. Tako da, otprilike, mini Schengen je jedna alternativa za ono što mi nikada nismo ni imali, a to je siguran ulazak u Evropsku uniju i ono čime su sve vlasti do sada, pa i ova, zamajavale srpski narod. Tako da mi ovoj ideji koja je antinacionalna i koje se odlučno suprotstavljamo ideju srpskog mini Schengena, i smatramo ga oblikom regionalne integracije koji je u svojoj početnoj fazi nešto što će zaista biti u interesu države Srbije, u interesu srpskog naroda, a i svih ljudi koji su u ovom regionu jako dugo živeli, jer živeli pod okriljem jedne države. Jer i oni koji su jugonostalgični zaboravljaju da je i SFRJ, odnosno Jugoslavija, i nije Titova tvorevina i komunistička tvorevina, to je tvorevina srpskog naroda. Jugoslavija je praktično i tvorevina srpskog kralja i posledica onoga što je dao srpski narod kroz svoje žrtve. Tako da mi se ne protivimo integracijama, ali želimo da integracije budu na korist i na dobro srpskom narodu. Tako da umesto ove štetne ideje mini Schengena, koje je ekonomski štetne, jer samo ću još ovaj podatak da vam dam, u poslednjih 12 godina Albanija je napredovala znatno u odnosu na Srbiju i ona je danas u odnosu na Srbiju poljoprivredna sila, jer je njena dodata vrednost porasla za 71% od 2008. godine, dok je Srbija u tom periodu rasla za samo 6%. Dok Albanija navodnjava 20% svoje površine i povećava poljoprivrednu proizvodnju, Srbija navodnjava manje od 2%. Tako da, očigledno je da bi i ekonomski ovaj projekat bio štetan po Srbiju i jasno je da je jedina kohezija mini Schengena nešto što je zapravo dominantno albansko stanovništvo na određenoj teritoriji. I zbog toga mi plasiramo ideju srpskog mini Schengena kao jedne integracije prostora na kome žive Srbi. To je pre svega prostor Republike Srpske, Crne Gore i naravno Republike Srbije, a kasnije u perspektivi bi takvoj jednoj, pre svega ekonomskoj, ali i svakoj drugoj integraciji se mogle priključiti i Bosna i Hercegovina i Severna Makedonija, a zašto ne kasnije i druge balkanske zemlje poput Rumunije, Bugarske, da bi se stvorio jedan zaista integrisan prostor kao, u budućnosti će već reći šta, ali možda i kao alternativa Evropskoj uniji ili kao jedan regionalni prostor koji će biti mnogo jači i moći da privlači investicije i da kasnije učestvuje u drugim regionalnim integracijama. Taj viši oblik koji postoji u odnosu na CEFTA sporazum, odnosno zonu slobodne trgovine zemalja jugoistočne Evrope, koji predstavlja samo projekat tržišta koja su uklonila carinske barijere između sebe. Ovaj projekat bi bio jedna vrsta više kohezije, a to je zajedničko tržište gde bi se uklonile granice i za protok ljudi i za protok kapitala, a ne samo za protok robe. Međutim, pored ovog ekonomskog interesa,
i druge politike bi bile elementi kohezije srpskog mini Šengena. To je pre svega kulturna, obrazovna, naučna, ekološka, antimonopolska politika koja je zaista neophodna svim ovim zemljama i bila bi na korist i srpskom i svim drugim narodima koji žive na ovim područjima. Da se ova ideja koju Srpski pokret Dveri plasira kroz tu sintagmu srpski mini Šengen ne bi shvatila kao neka utopija koja je trenutno nemoguća i samo to što se shvata kao utopija govori koliko je daleko ova vlast odvela srpski narod od srpskog interesa i učinila to prihvatljivim i normalnim. Navešću da je naša ideja bazirana na jednoj vrlo realnoj praksi koja traje gotovo više od 70 godina, a u samoj Evropi, gde je između zemalja sa različitim statusom, ali sa istim kulturnim i jezičkim identitetom, stvoren takozvani skandinavski model integracije, jer danas u Evropskoj uniji postoji, odnosno, izvinjam se, ne u Evropskoj uniji, već u Evropi, mnogi poistovećuju, evo ja sam napravila lapsus, jer Evropa i Evropska unija nisu isto. Nordijska unija je stvorena na bazi, kažem, kulturnog i jezičkog identiteta, a kasnije i svih drugih politika koje su korisne i zajedničke za ove države. To su pre svega 5 različitih zemalja, Danska, Finska, Island, Norveška i Švedska i 3 autonomne pokrajine, Farska ostrva, Grenland i Olandska ostrva i ove zemlje imaju različit status u odnosu na Evropsku uniju, neke su članice Evropske unije, neke nisu, ali su one napravile jedan integracioni sporazum i to je Nordijska unija koja praktično ima zajedničko tržište, imaju zajedničko socijalno osiguranje, slobodu kretanja ljudi, pored toga zajednički rade na održivom razvoju, na ekologiji, na obnovljivim izvorima energije, razmenjuju umetnost, kulturu i tako dalje, sve ono što im je zajedničko kao njihov zajednički interes. Jer ekonomija je samo prethodnica svih drugih interesa i to su ove zemlje ostvarile i nije slučajno da je njihov ekonomski napredak od 50. kada je bio minoran, danas ovoliko veliki i nije slučajno da nas toliki broj naših ljudi odlazi u neke od ovih zemalja. Tako da ovaj model koji se pokazao uspešnim, a baziran na kulturnom, nacionalnom i jezičkom identitetu koji je kasnije ostvaren i kroz ekonomski, je nešto na čemu je bazirana ideja o srpskom mini Šengenu. Srpski mini Šengen bi, pored ekonomskih činilaca, naravno, trebao da dovede do integracije ili bar do harmonizovanja i kulturnih politika, i tržišta rada, i socijalne politike, i sistema socijalnog osiguranja, i sistem obrazovanja, politiku zaštite konkurencije i mnoge druge politike poput one za koje se Dveri zalažu, a to je politika blagostanja i zaštite porodice, dece i omladine, zaštita ugroženih kategorija stanovništva i tako dalje. Dakle, ogroman je broj zajedničkih interesa ljudi na ovim prostorima i praktično srpski jezik, srpska nacija i naravno i Srpska pravoslavna crkva bi bili kohezivni faktor ovog oblika integracije koji zovemo srpskim mini Šengenom. Pored toga, ova ideja i ovaj projekat ove regionalne integracije bazira se na prioritetima koje ove zemlje imaju, koje očigledno u evrointegracijskim prostorima nisu uspele da ostvare, jer bez obzira na taj prisilni način harmonizacije prava sa pravom Evropske unije, nije doveo do stepena razvoja ovim zemljama, čak je doveo do antidemokratskih procesa, jer je zapravo on suprotan nacionalnim interesima. Tako da, ono što su prioriteti, što bi srpski mini Šengen trebalo da ostvari, je zapravo oživljavanje domaće privrede i poljoprivrede, ponovna industrializacija, zaštita lokalne konkurencije, razvoj turizma, stanovništva, zaštita stanovništva, takođe i zaštita životne sredine, obnovljivi izvori energije, takođe promocija obrazovanja, subvencionisanje domaće nauke, kulturni identitet, odnosno kulturna razmena, srpski kulturni prostor, jezika, kulture i umetnosti, naravno i saobraćajna politika, imajući u obzir geostrateški položaj ovih zemalja koje čine srpski mini Šengen. Tako da,
uspešna ekonomska, privredna, ali i kulturna, obrazovna i svaka druga integracija tog prostora na kome žive Srbi, Srbije, Republike Srpske i Crne Gore, može biti osnov daljeg širenja ovog oblika integracije i na druge države, rekoh, pomenuo i predsednik Obradović, da to mogu biti i Bosna i Hercegovina i Severna Makedonija, a kasnije i jedno širenje koje bi uključilo zemlje kojima je to u interesu, nalaze se na Balkanu. Jer ukoliko bi ova sada mala, ali ukrupnjena tržišta stvorila zdravu ekonomiju, oslobodila se pre svega korupcije, jer to je jedan od prioriteta, jer svima je to zajedničko, i sa pravno sigurnim ambijentima ove države bi mogle da privuku i strane investitore i dugoročna strana ulaganja koja su zasnovana na ekonomskom interesu obe strane, a ne na ekonomskoj eksploataciji zemlje prijemnika investicija. Tako da su ovo sve motivi koji su Srpski pokret Dveri inspirisali da jedan ovakav projekat ponude i da ga učine dostupnim javnosti i proceni je li srpski mini Šengen u srpskom interesu ili je u srpskom interesu albanski mini Šengen. Ja vam se zahvaljujem.